Motho amogela dikgang tsa nako a bosupa di go kopanya le nna Kgomotsego o Tukile yo ranolang ka puo ya diatake Patricia Chobonyane mme tsa motshameko o tabo di amogela di tswa go Ntebogang Sebetlela a re simolole ka dinthakgolo. Puso ya re semeletse go netefatsa ditirelo di tshwana go ikopela o mang di dirwa ka maranyane. Lephata la banana le pong le lekgotla la pema ba baya monwana tumelano ya go rotloetsa bomme le banana. Motho tshore ga sa ka thamalalo go tswa tropo kgolo ga Brone a re tsa pego ye ko Sethweng. Totona Advocate Duma Boko o thomamiseditse banni ba motse wa Totome ha puso e semeletse go thabolola lehatshe le matshelo a Batswana ka tiriso ya maranyane. Ha buisana le banni ba motse o mo phuthegong ya kgota, Totona Boko a re puso le banwe ke go rarabolola mathata a itsholelo ya monakong eno ka go hetola lehatshe leno go nna mantswitswidi wa tiriso ya maranyane le go nna mo seemong sa go phadisana le mahatshe mangwe a rutepego ka tlotlang Matlhabaphiri. Totona Advocate Boko gore ga jana mo kgotleng ya Totome go buisana go rerisana le go amogana boikarabelo le banni ba kgaolo e go aga botshelo jo bo ka kolwang ke Motswana mongwe le mongwe. Ha bua le banni ba a tlhalosa ha puso e kiteile sehuba go rarabolola mathata a itsholelo a nako eno go busetsa seriti sa Motswana mongwe le mongwe ka go netefatsa ha bana le ditlamelo tse di tshwanetseng. Go tsenya tiro le tiriso ya maranyane technology mo matshelong a rona tsatsi le letsatsi nako nngwe le nngwe ngwaga o ha o ya go hela go se ka ga bo go na le Motswana ope o yang ko ofising ya o mang a ba go fola a foletse go apply kana go renewa o mang ngwaga o ha o hela go lo mo go bo go hedile tsone dilo tse di ra gore ditirelo service delivery ra e hetola ka ga ntseng e dirwa ka teng re ntsha tiego re ntsha boturu ja yone re baakanya diemo tse gore di nne motho mo go lona. Go buisane le Totona boeteledipelo jwa kgaolo jwa ntsha matshwenyego mangwe a ba kopang puso go a tsibogela. Sa le sepatela se ba se sologetswa bogologolo ebile mo e leng gore le gompieko tota re itse gore ga se tsamaya kae. Dikolo tsa rona mo re le VDC ga di tsamaya kgaolo ya rona yote di setse di le matota ga di lebege bonte go telele mme selilo sa Batswana gone mo re le VDC ka bophara mo kgaolong ya Totong Raitsu ke slow rate ya plot allocation. Be re na le kgang nngwe tona ya Moruthuta ya Tribal Territories Act e dirang gore gone ha ke le hayana ke mo ga mmangwato ke one kgang ya rona e tona eo ke one e dirang gore land board ya rona e go teng Tutume sub land board ditshwetso tsa yone tsotlhe We only have one special unit for children living with disability in our district. And I strongly believe we need more of such units or the expansion of the one we already have. Ha mogela dikgwetlho tse Totona Boko na ba tlhalosetsa ka lenaneo le le santseng le tlhabololwa la National Transformative Program le le tsileng go rarabolola dikgang tse le go ntsha maduo ka nako e beilweng. Ya rulagana le National Development Plan hearing re batla go thabolola matshelo a batho re batla go aga ditsela le dipatela rona rare in the National Transformation Program spatela se ko bokete sa go agiwa go simolla jana go tsena ha sa go agiwa ka bokana sa go agiwa ke mang maybe ha re heditse ka National Transformation Program lone maranyane itlo ro tsena mo te bo gona go bona gore spatela se ano se tsamaya kae go iragalang ka sone godimo ga mo o na gwetla banni ba kgaolo ya Totome go tlhagafalela temothuo ka go atolosa thekiso ya ditswatemong le dijo mono le go mahatseng a sele go tokahatsa matshelo a bone ha mmogo le go hema manokonoko a itsholelo.
Tlotla Matlhabaphiri, BTV News. Mo maitekong a go lwantsha tala mo baithuting ba lefatshe leno ka maikaelelo a go nonotsha thuto ya pone mo dikoleng tsa puso, lephata la tamelo ya bana le thuto go tswa ko moding le ne le tshwere phuthego e hapegileng bošweng go sekaseka lenaneo la dijo mo dikoleng tseo. Phuthego e neng e tsenwe ke badiri ba melao, barutuntshi ba thuto le baemedi ba bana e ne e beile pele go ta ka methale e ka nonotshang lenaneo le, go beilwe pele go le tokahatsa go ka sologela baithuti ba lefatshe leno molemo. O na le thata Mothanka wa latela. Lenaneo la puso la go fepa bana mo dikolong ke lengwe la tswang kgakala puso ya diragatsa, mme mo nakong eno le sologela molemo baithuti ba feta 370,000 mo dikolong tsa puso di le 758. Mme hela go lemotshegile ga le na le dikgwetho ga le le gale, ka jalo go tshwanelwa gore le sekasekwe go thabololwa go ka kgona go sologela baithuti molemo. The school feeding program has potential to play an important role in food systems development, such as homegrown food, that is, utilizing local produce. The proposed homegrown school feeding program is far more than a nutrition. Lenaneo le na le bokgoni jwa go godisa itsholelo re lebile gore re tabo re reka mo balemibaruing ba mono, mme ebile ga le nonotshegela dijo tse re tabo re di ha bana le re thusa go ka bakanya itsholelo go ja mo bathong ba ba ko magaeng. By purchasing fresh, locally grown produce, we inject capital into rural economies, build resilient value chains, and nurture a culture of self-reliance. Phuthego e supile ha ditharabololo tsa dikgwetho tsa lenaneo le go le nonotsha di akaretsa theko ya dijo go tswa mo balemingbarui ba mono, mme ebile go tshwanetse ga netagadiwa gore mabelo a dijo ke a shafaditsweng go itepatepanya le dinako tsa segompieno le gone go netefatsa gore kapei ya dijo e nna e babalesegileng. This program has reduced hunger, improved academic performance, reduced social stigma, and increased comfort and ease, so as reduced worrying in the classroom. Learning is stress-free. This is just among the many benefits. Lenaneo le okoditse tala la tokagatsa maduo mo dikolong le gone go ha baithuti seriti, mme re kopa go tokagadiwe kapei e nne ya boleng go ka bakangwe dijo le gone gore e nne tse di nonotshang bana. Improvement in the quality and taste of food. Secondly, a need for a balanced diet. And we furthermore advocate for changes to the menu. Go nna teng ga lekgotla la bana ha e ne ya nna sagakolodi sa gore bana ba botlhokwa hela thata go nna le seabe ga go tla mo ditshwetsong tse di ba amang, mme molaetsa wa nna gore baithuti ba lefatshe leno ba tshwanetse ba fiwa dijo tse di siameng ebile di tshwanetse. Lekgotla la Banana le Bong le lekgotla la Botswana Exporters and Manufacturing Association a beile monwana tumelano e tla thusang go lemaganya ditirelo tse di thogogatsang go tokagatsa madirelo a banana le bomme mo lefatsheng leno gore ba teng ba kgone go rekisetsa mebaraka ya mahatshe. Seo se boletswe ko phuthegong ya bobegadikgang ka Labone. Rutepego Kampho ke leboge. Tumalano magareng ga lekgotla la Botswana Exporters and Manufacturing Association le ba lepata la Banana le Bong e bopile gore e tle thute go arogana le kitso tse di tla thusang ka kgolo ya kgwebo mono gae le kwa mebarakeng ya mafatshe a sele. Banana le bomme ba soletse go tswela mosola ke tumalano e mo dikgwebong tsa bone. Today marks a significant milestone for MIGA. We call ourselves MIGA, as we formalize our partnership with BEMA in pursuit of youth and women development and empowerment. As a ministry, it is our intention to step up efforts to coordinate initiatives geared towards supporting the youth of Botswana as well as women. We are alive to the fact that government alone will not be able to adequately address youth unemployment, particularly now, as we are all aware of the challenges. Hence, we are prioritizing partnerships. Go sologetse gape gore se se tla thusa go baakanya le go tlhogofatsa melao e tla dirisiwang go godisa dikgwebo.
The first thing that we expressed as BEMA was that we believe that partnership is the new currency. And I truly believe that signing this MOU today is the beginning of an action plan. As you rightfully stated in your statement, that there will be a technical working group between the both parties that we are going to do some work. And we were very pleased as BEMA to also hear from the ministry that they already had a plan in place. They already had a desire, and of course within their mandate, to ensure that there is job creation for the youth and for the women. Tumalano e dirilwe ka tsela e tla thusang go thama mebereko go fokotsa lehuma le le nang le seabe mo koketsegong ya kgokgontsho ya bong mo setšhabeng. Mpho ke leboge Botswana Television Gaborone. Re leboga go bontse o ikantse rona dikgang tsa rona di a tswelela. Makasrata wa Kasane mme wa Memusugelo o laotse gore mosekisi wa John Samutendere wa kgota ya Chituza Matako kwa Parakarungu a tswelele a tshegeditswe mo kgolegelong tebang le molato o le mongwe wa go thubetsa wa o lebisitsweng. Makasrata o laotse seo mosong ono jaaka mosekisiwa a na tsisitse kopo ya go emela tsheko a le kontega kgolegelo. Rutepego ka ke a leboga eole. Mmelaelo Samutendere wa dingwaga tse di 60 wa motse wa Parakarungu o lebisitswe molato o le mongwe go ya ka section 141 le section 142 ya Penal Code wa go itseela dikobo ka dikgoka mo mosetsanyeng yo ka hatasega dingwaga kgwedi ya Motsheganong e thola 20 monongwaga. Lephata la bosekisi le kopile gore mmelaelwa a se ka letelelwa go emela tsheko a le konte. Ka jaana dithothomiso di ise di wediwe. Ka jalo go letela tsheko a le konte go na le kgonagalo ya gore a manele mosetsanyana yo le gone go kgotela masupi. Godimo ga moo lephata la bosekisi la re mosetsanyana yo o santse a hiwa tshidilo maikuto ke ba ofisi ya boipelego. Ka jalo go tabo go se mo tshiamelong ya gagwe gore o ka kopana le mmelaelwa ka ba supa fa santse ana le letshogo le lentsi morago ga tiragalo eo. Fa ipobola gapela ga Makastrata mmelaelwa o boleletse lekgotla ha ana le bana ba ba santseng ba tsena sekolo mme ba le ka hatase ga tlhokomelo ya gagwe. Ka jalo a kopa go letela tsheko a le konte. O ne gape a bolelela lekgotla gore fa ka letelelwa go emela tsheko a le konte o taya go nna kwa motseng wa Kachikau go itsa go amana le mosetsanyana yo le basupi. Makastrata Musugelo o laetse gore mmelaelwa ana ne a tshegeditswe mo kgolegelong go hithela dithothomiso di wela. Godimo ga moo o kopile lephata la bosekisi gore mo bekeng tse pedi ba bo ba batetse mosetsanyana yo lehelo le le babalesegileng le a ka namang a nna go go lone. Mmelaelwa o ta itshupa gape gapela ga Makastrata kgwedi eno e le 24 mo Kasane. Ke a leboga eole DTV News Kasane. A re ntse re a letsone morahi wa Kang o gakolotse go boela kwa masimong go inakanya le go lema ka seo se ka thusa mo go netegatseng gore lehatshe leno le na le dijo tse di lekaneng. Kgakololo e ntshitswe ke moemela kgosi go tswa kwa ga Ngwaketse Kgosi Kolagobe Mokodi ko moketeng wa go ipelela dikgafela kwa motseng wa Kang. Baines Bosigo ke o kapego. Banni ba kgotlana ya ga Motshotho ba goroga kwa kgotleng ya motse wa Kang go isa dikgafela. Dikgafela ke mokete o morafi o isang ditsatemo kwa kgosing go lebogela thobo. Kgosi Mokodi a re go maleba gore morafi o boele mo temong ka jaana dijo tse dintsi di rekiwa kwa ntle ga lefatshe mme seo se ka ama tshireletsego ya dijo tse di lekaneng mo lefatsheng. Re le Batswana re tshwanetse ra itirela dijo tsa rona re itshetse re se ka ra ba mo pusong go reka dijo go mahatsheng a mangwe mme go dirisiwa madi a mantsintsi. Gompieko ga lo ka retsa go tlhalosega ga lehatshe le senya madi sentle mme ga le gore ga re a tlhwagala go lema ra gona mo seemo se se ntsinya ga lehatshe sampe sekgwama se sampe se le makgwama. Go kgwatsa bollo ka bogone hela mo kgoteng is significant in the eyes of God. La belisa lo nko le le molemo go modimo gore modimo
molelo o raya gore go tswa mosi wena o ta o mixa morena gore next time be re ja dijo tse di hetang tse ke so bonang re go tsa molelo ka hale ka go gote ba ba tshwereng ke tala ba itse gore batho ba ba gale ba ja mogolo wa motse o tlhalosa ditso tsa morafe wa kang tema le moketo wa dikgafela mme a ikuela mo bananeng ba motse go nna le seabe mo meketeng ye ka ebile e supa ngwao ya morafe ra modimo le tanki modimo ra go leboga re be ka se o se diretseng le tsone dikgafela tse ga se dikgafela ya la batsadi go tsisa ka ya ka di tsile go baya le na go se gore a be go le tlere ka moso mo letlhokong la bana ba gagwe a ba kgona gore yaanong e rata tlhoka a ba ra bana ba gagwe ba ba lebeletseng dikgosana a re bo ngwanaka tsa kopikie o moriana gore a tla ya go lala a tshetse le bana ba gagwe lefatshe la Botswana le dirisa 14 billion pula ka ngwaga mo thekong ya dijo go tswa kwa mafatsheng a sele segolo thata kwa Afrika Borwa. Bensi Bosigo, BTV News, Kang. Le kgotla la National Arts Council Botswana le gatelela botlhokwa jwa tirisano ya public-private partnerships kana PPP mo go thabololeng le go godiseng bagwebi le itsholelo ya lehatshe ka mohama wa bodiragatsi. Mogolwane mo go tsa bodiragatsi kwa National Arts Council Botswana mme Openne Mbakanyi o ne a gatelela bogolo le botlhokwa jwa tirisano mmogo ya puso le mohama o ikemetseng mo go rotloetseng bagwebi ko phuthegong ya bobegadikgang jaaka ba lekalana leo ba ipaakanyetsa moletlo o ta diragalang kgwedi eno e thola malatsi a le 12 go rata moranyane ka pego. Creation Botswana ke lenaneo le ka lone le tlhabololang ebile le rotloetsa mahama wa badiragatsi ba ba rokang diaparo. Lenaneo leo le simoloditswe ka Lwetse ngogola ka maikaelelo a go tshegetsa thulaganyo ya mahama wa bodiragatsi bogolo jang bao ba dirang diaparo ba Botswana. Go bolela fa tirisano mmogo tsa puso le mahama yo ikemetseng jaaka Lukara le Absa Botswana tse leng batlamedi ba golo di le botlhokwa thata mo go thuseng go tshegetsa dikgwebo mo mohameng yo. Our mandate is to promote and is to develop the sector as a National Arts Council. Now, this program has come in handy as we are in formative stages, 3 years in operation. And already with this wonderful program, it has shown us the power of partnerships and collaboration where private sector, international relations and through the French embassy have come together for a common cause, for a common good, for sustainability, with a passion to make a difference in an economy, in a country. It is a powerful collaboration that can go far if many more of these continue. Accelerated partnership, and that was working with National Arts Councils, with Ministry of Youth and Culture, local partners, Alliance Française. And we managed to do it. Our commitment from France would be a quick partnership, and we managed to secure a budget support from France, from the Ministry of Foreign Affairs, to quick start a program. And this program is the one we are celebrating right now. Lenaneo la Creation Botswana le tlhophile badiragatsi ba le 22 ka go laletsa lefatshe lotlhe go tsenelela. With regards to the Creation Botswana program was the strong mission to empower and elevate Botswana fashion designers to a global standard. This vision truly resonated with us as cohort members. Looking back at my experience with Creation Botswana, it has been nothing short of incredible. As a collective, we have been exposed to new knowledge, mentorship, and first-hand insight from industry professionals. You know, it's a lot, and it's also having to convince people that what we do is not just art, but a way in which we can be able to create jobs, grow an economy, and also build national pride. Batlhami go tsweng mo lenaneong leo ba tla supa tiro tsa bone mme ba bitsa botlhe ba tsaya karolo le setšhaba go tla go ba rotloetsa. Go rata moranyane, BTV News, Gaborone.
Motho re solela le tsamahatsa sele mme di sa jese monate mothusa tautona wa pele wa lehatshe la Afrika Borwa David Mabuza o thokahetse. Ra Mabuza ene le mothusa tautona go simolola ka ngwaga wa 2018 go itha ka 2023 mme go kaiwa ha nile le sabe se setona thata mo go tsenyeng tautona Cyril Ramaphosa mo pusong. David Mabuza o thokagala jana a le kwa Moscow, Russia kwa neng a ile go kopa dithuso tsa bongaka jo bo hapegileng morago ga go lwala ka nakwana. Ofisi ya ga tautona Ramaphosa ya khotse boineelo le bodiredi jwa ga Mabuza mo go lweleng kgololesego le puso ya batho ka batho mo Afrika Borwa le go rotloetsa dithabololo tse di akaretsang bothe. Mothetso re na mare di beile phegelwana gone ho re tswelele jaanong le tsa metshameko ntebogang se batlela go emisa ntego go dinela. Tla go leboga wena go motsa go tukile mo tsona etshong ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Tebogang Sebetlela mo bontsing jwa batshameki motshameko go felele fela mo lebaleng fa phala e lela fela go le gantsi go galaletswa tiragatso ya motshameki mo lebaleng mme go lebalweng maba mogolo e leng dikgwetlho tse batshameki ba kopanang natso di tshwana le tlhoko la madi ga mmogo le go bona gore bonnye jo ba bo bonang ba bo dirisa jang go bankanyetsa bokamoso. Batshameki ka bontsi ba dira madi a mantsi mo sebakeng se se khutshwane mme ka jalo go tlhaela thuto ka tiriso ya madi e lolameng go ka dira gore madi ao a felele fela ba sa itirela sepe. Ke ka moo lekgotla le le emetseng dikgatlhego tsa batshameki la FUB le boneng go tshwanela go rutuntsha batshameki ka tiriso ya madi ebile e le ngwetsetana e ba sekasekang go tsenya mo ditumalanong gareng ga batshameki le ditlhopha. FUB ba tsweletse ba supa fa ba dile moalo wa gore batshameki ba ikuela jang fa ditumalano tsa bone le bahiri di sa tsamaye sentle. Mo perekong ya bone sengwe se segolo se go tshwanetse gore ba se dire ke go ipeela letseno. This is why re ba rutuntsha ka financial literacy go ira gore ba itse gore there is life after football. Nngwe ya dilo tse di dirang ke go ba ofara tsone di-scholarship gore ba kgone go tsena dikolo e re ka moso a heditse go tshameka a ba ka transition into a second career after football. Mme thata-thata re laola tiro ya bone ka go ikaega thata ka the standard contract e ne ke bua ka yone ka gore yone e supa gore motshameko o tshwanetse gore a itshware jang e supa gore o tshwanetse gore a neelwe eng ebile o siretsegile go le kae mo mohiring gore mohiri o tshwanetse gore a mo dirileng tse tsotlhe di mo tumalanong ebile di ka molaong gore di ka tsamaisa tirisano mmogo ya bone. Standard contract e supa ditsetana tsa gore ga o batla go ikuela ga o sa direlwa sentle o dira jang mabaka e le gone gore re dumalana gore botlhe batshameki le dithopo ba dumalane ka tsamaiso ya gore re etse dikgang le gore ga di tsamaile sentle ke ga di reele ka ga tlase ga tsamaiso e ntseng jang e dumalaneng e le ka ga molaong. Ha o tola mo nya jaanong wa bole mo ga gago hela o dira mo go sa dumalanong jaanong le bone ga go ba bee sentle le mo bahiring ba ba lebileng gore kana motshameki yo ke o kgonang go bua jaana so le ka bo bonela bo ba turile ditsamaiso tsa sethopa tse ba di dumalaneng bogolo jang ba dirisa standard contract. Setlhopha sa Botswana softball sa basetsana ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 12 se letse se gorogile mono gae go tswa kwa Japan kwa se neng se tseneletse kgaisano ya Young Cup. Phosha o lope molelo ka pego. Kwa kgaisanong e go neng gape go phadisana mafatshe a Australia, Italy, Tanzania, Germany, Singapore le batshegetsa kgaisano Japan, setlhopha sa Botswana se latlhegetswe ke metshameko e mebedi sa tshameka maleka a le mangwe go fetsa kwa maemong a borataro phitlhelelo e tlhatswitseng pelo mo katisi Meshak Bonang. Tota mo batshameking ke experience e leng gore botlhokwa hela thata. Re simolola re bua ka dikago stadium se ne re tshamekela mo go sone se se tona batho ba bantsi ne re kopana le ba le di-team tse le gore tsone tota hela competition e mo leveleng eo ba e tlwaetse ne selanta ba go tournamenteng e neng re e laleditswe
ne le rona team ya ntlha go lalediwa ke raya gore bangwe ba ntse ba ya mo dingwageng tse di hitileng mme o ne o kgona go bona gore in terms of experience ya goreng rona re ntse re sa tshameke ko go ne go itshupa gale le gale mme ne go se gontsi mo gongwe hela ne o kgona go bona gore nya bana ba rona hela gore bone ba na le ga ba ise ba nne le nako e ntsi ba tshameka sport so ba kgona go dira diphosonyana hela tse dinyenyana in terms of re-express mo lebaleng go simolola ka wa pitchers ba pitchitse tota we made sure gore mongwe le mongwe wa tshameka and ga gona opo disappointileng really. Captain wa setlhopha amogela Molelekwa o tlhalositse fa kgaisano e ba sedimoseditse go le gontsi mo go tla tokafatsang tshameko ya bone mo nakong e tlang. Tshamekile le Singapore 12 ne bana le 12 re na le 2 we performed very well. I think we performed really well. They started softball at a tender age, about 2 or 5 years. Others we started softball just last year, others last of last year. So we did really well. Then we played with Italy. They scored 28, then 0. That was so tough, but we really tried. We really tried. Then with Tanzania, they say that under 18 team, they have 3 years. Under 18 thing. So we had a tie. Then and it told then Tanzania won. If it was not for that tie, actually for another inning, win. I think so, yeah. So we really played. And I appreciate these girls for their hard work. Gone kwa kgaisanong eo e fentsweng ke lefatshe la Japan motshameki wa monoga Shannon Mazila o ne a tlhophiwa jaaka motshameki yo o gaisitseng wa setlhopha sa Botswana. Tota nka simolola ka go bua gore ne ke sa solofela gore nka tlhophiwa but ile ke ya Japan ke ne ka ipolela gore ke a go tshameka ke ntse pelo ya me yotlhe ke tshameka ka bojotlhe jwa me so ha ba tswa go bitsa leina la me ba re ke motshameki ne ke itumetse bile ke re motlotlo tota because ne ke bona re represent le country I'm not only nna but le hatse la me so tota ne ke itumetse thata le gone. Kgaisano ya Utsuri Cup Under 18 International Women's Softball e biditsweng ka mogaka wa pele wa motshameko wa softball Taiko Utsuri yo o thusitseng setlhopha sa Japan go gapa selefela kwa di-Olympic tsa Sydney ka 2000 le bronze kwa go tsa Anthem ka 2004 e dirisiwa go godisa motshameko wa softball lefatshe ka bophara ga mmogo le go thusa go fetola ditoro tsa banana go nna nnete. Poshaolope Molilo, BTV Sport, Gaborone. Motsana etso di bela fela ka tseleng jalo di gantsa rona tsa metshameko tsana kwa bosupa menna lo yena re tla bo re kopana gape kgante jana fela go mtsa go tukilo ye mesentla gore ga kwa latsenne di go ga kwa pele. Puso ya re semeletse go netefatsa ditirelo di tshwana go ikopela o mang di dirwa ka maranyane. Lephata la banana le pong le lekgotla la Pema ba tsaya monwana tumelano ya go rotloetsa bomme le banana. Mothoetso di khansa rona di wela gone gore le bogago bo o nontse o ikantse rona mothoetso e mahela jalo wena o lebeleletsa Tepo Lwapi dumela. Bagaetso madume amogela seemo sa Lwapi ke video o bakeng Casper Mathang le tsere itemogetse pulene sarasara mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa borwa bothaba kgatleng le kwene mme mosono ka nako ya boferobedi re gatisitse botlhano kwa Maiphitlhwane Primary School kwa Ramatlaba Primary School gone re gatisitse bong
mmafelo hela ka bontsi a dikgaolo tseo re gatisitse marothodi go timetsa one mothala wa dinonyana mme re lebele setshwantsho lape se nako ya gompieno se le re supa go santse go apogile lefatshe leno ka bophara mme le ka tsela matlhatso hela jalo lone re sofetse re go tswelelentse go apogile lefatshe ka bophara mme tare mo maphakele ha re lebelele go kgaolong ya kgalagadi re sofetse gore go ikutlwetse go le tsididi thata ka selekanyo sa lefela kwa tlase ga bobedi kwa Veda go yeng kwa lefela kwa Tshwane mme re lebelele ko kgaolong ya gantsi borwa bothabakgateng le kweneng ga mmogo le mahalapele mafelo a mabapi re sofetse re go ikutlwetse go le tsididi ka selekanyo sa bobedi kwa Gaborone ga mmogo le Jwane go yeng kwa go borataro kwa Mahalape mme dikgaolo tse dingwe ka bontsi a lefatshe leno re sofetse re go ikutlwetse go le tsiditsana kgotsa mololo mo maphakeleng ka selekanyo sa magare ga boferobedi kwa Francistown ga mmogo le Letlhakane go yeng kwa go lesome kwa Selibe Phikwe Pandamatenga ga mmogo le Mau mme re lebelela mo tshokologong gone go kgaolong tsa kgalagadi borwa bothabakgatleng le kweneng re sofetse re go ikutlwetsa go le tsididi ka selekanyo sa lesome le bosupa kwa Good Hope ga mmogo le Veda go yeng kwa 21 kwa Tshwane ko dikgaolong tsa gantsi le gare le bokone botlhaba gone re sofetse re mo tshokolo go ikutlwetsa go le tsiditsana kgotsa mololo ka selekanyo sa 22 kwa Mahalape go yeng kwa 25 kwa Francistown ga mmogo le gantsi le Ngcojana mme re lebelela ko Nghabe le Chobe gone re sofetse re go ikutlwetsa go le bothitho mo tshokologong ka selekanyo sa 26 kwa Mau go yeng kwa 20 kwa Kasane mme re lebelela mo tsatsing la tshipi re sofetse le gone hela jalo go be ntse go apogile mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno kwa ntle ga mafelo mangwe mo borwa ja kgaolo ya kgalagadi kwa eleng re sofetse re go thibe ka bontlhabong mme tare mo tshokologong go ikutlwetsa go le tsididi ko dikgaolong tsa kgalagadi le borwa mme dikgaolo tsa borwa bothabakgatleng le kwene gone re sofetse re go ikutlwetsa go le tsiditsana gone ka tsatsi la tshipi mme dikgaolo tse dingwe ka bontsi a lefatshe leno re sofetse re be go tokagala go ikutlwetsa go le bothitho mo mafelong ka bontsi a dikgaolo tse re tla gatisa selekanyo sa magare ga 26 kwa Selibe Phikwe go yeng kwa 20 kwa Kasane ke sone seo se Mosaloape a ene boroko